Kıyamet günü pende la ilahe illallah dep Allah'ın razıçılığı üçün aytkan olsa sözsüz dozokton otun Allah Taala haram kılat deydi. Dozokton otu ağa haram. Al dozokka düşpeydi degen söz, büyübeydi degen söz. Tübölükte egerde günökör bolup ketken bolsa, biroq la ilahe illallah'sı var, biroq namaz okugan jok, kançamçı içip koyup zina kılıp koyup. Эми эсептеп Allah Taalaga endi azapтай жөнүнө киргизип берет Allah Taala өзү. Bir pendege zulümdü kılgan bolsa, ana akысы söz салып берет Allah Taala, al өзү жеп турган. Бирок түбөлүктүү дозокто калбайт. Эгер амалы жакшы болсо, иншалла Allah Subhanahu wa Taala başынан эле дозокко киргизбей эле бейишинен орун берет. La ilahe illallah hiye afdalı zikir deydi. Zikirlerince en afzeli la ilahe illallah ken. Zikirler köp da. Türleri aybay köp. Cabir radıyallahu anhu'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan afdalı zikir la ilahe illallah ve afdalı dua elhamdülillah. Biz bunu barımız jaktap alışımız gerek. Afdalı zikir la ilahe illallah ve afdalı dua elhamdülillah. Zikirlerin en afzeli la ilahe illallah. Kaysıken aytыңыздарчы? La ilahe illallah. Bu zikirlerin en afzeli. Erten menen aytыңыз, kechinde aytыңыз, basıp жүргөнчө aytыңыз. Учур-учурда кайра-кайра aytıp туруңуз. Бирөөнү ушактайын дегенде сразу баштаңыз la ilahe illallah. Sögөйүн дегенде la ilahe illallah. Бирөөнү алдайын дегенде la ilahe illallah. Ya. Bir aram jaka basayın degende la ilahe illallah. Bir aramdı göreyim degende la ilahe illallah.